Зголемена трговска размена, поголема вредност на јуанот, зголемување на бруто домашниот производ, 11 милиони нови работни места, од една страна. Од друга страна, неверојатни олимписки игри во Пекинг, технолошки раст и развој. Доаѓаат добри времиња за Кина, така барем велат предвидувањата. Но што на сето ова вели амбасадорот на Народна република Кина во Македонија, неговата екселенција Џанг Цзуо? Дознаваме во оваа прва епизода од втората сезона на Нихао, емисија посветена на Кина и сите нејзини богатства. Според податоците од почетокот на годинава, Кина има солиден економски раст. Во првите 2 месеци трговската размена е зголемена за дури 13,3% во споредба со првите 2 месеци од минатата година. Извозот е поголем од увозот, а размената за овие 2 месеци достигнува 980 милиарди долари. Јуанот ја зголемува својата вредност и сега според SWIFT е на 4-то место. Минатата година се остварени и значителни резултати во однос на бруто домашниот производ, како и во однос на модернизацијата, но и борбата со сиромаштијата. Во периодот кој што следува, очекувате раст на бруто домашниот производ од дури 5,5% и отварање на нови 11 милиони работни места. Од друга страна, очекувате и стапката на невработеност во урбаните делови на Кина да падне под 5,5%. Господин амбасадор, колку се реални овие очекувања? 今年中国13届全国人大5次会议和全国政协13届5次会议期间，近3000名全国人大代表和近2000名全国政协委员充分发扬民主，集思广益，审议讨论政府工作报告。习近平主席在两会期间用5个必由之路，系统总结了中国成功的密码。习近平主席还深刻分析了中国发展具有的5个战略性有利条件，凝聚起中国号巨轮乘风破浪的强大正能量。面临新冠肺炎疫情继续蔓延，乌克兰冲突对全球经济产生不利影响背景下，中国今年确定 GDP 实现5.5%的目标，对提振世界经济的复苏引领和提振作用显得尤其可贵。在当前国际复杂环境不断变化、不稳定因素增多的情况下，中国确定今年居民消费价格，也就是通常所说的 CPI 涨幅3%左右。这就意味着，在保持物价平稳运行的同时，这么大的经济体要实现中高速的增长，那么要有9万亿元名义 GDP 的增量，这相当于一个中等国家的经济总量。这经济总量，如果说从历史来看，其他国家处在中国这些相近阶段的时候，5.5%的增速是一个较高的增速。如果从世界范围来看，那么这么大的经济体要保持中高速增长，本身就是一个较大的难题。但是从1到3月份经济变化的这些指标来看，进一步增强了我们实现全年目标任务的信心。习近平主席在全国两会期间，从中国共产党的坚强领导、中国特色社会主义制度的显著优势、持续快速发展积累的坚实基础、长期稳定的社会环境、自信自强的精神力量等5个方面，那么深刻阐明了中国发展具有的战略性有利条件。从2021年来看，不论是在中国共产党的历史上，还是在中华民族的历史上，都是具有里程碑意义的一年。2021年我们在中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了
绝对贫困问题，统筹疫情防控和经济社会发展处在世界先进水平。国内生产总值增长8.1%，可以说全年目标任务较好完成，也实现了较高增长和较低通胀的双重目标。中国占全球 GDP 的经济的比量，那么比重已经达到了18%，全面开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程。2022年，中国共产党将召开第20次全国代表大会。中国经济社会发展任务重，挑战多，但经济发展的韧性强，潜力大，动力足的特点也比较明显，所以我们对实现全年预期的目标任务也充满了信心。中国将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，持续改善民生，保持经济运行在合理的区间，也保持社会大局稳定，迎接中国共产党20大的胜利召开。那么，习近平主席在第76届联合国大会指出，发展是实现人民幸福的关键。为了让14亿多中国人民过上更加美好的生活，中国那么明确提出，到2035年基本实现现代化，人的全面发展，全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进步。到本世纪中叶，全面建成现代化强国，那么全体人民共同富裕基本实现。因此我们将坚定不移推进中国式现代化，促进全体人民共同富裕，确保共同富裕路上不让一个人掉队。当然，这不是搞平均主义，而是先把蛋糕做大，然后再通过合理的制度安排把蛋糕分好，让发展的成果更多更好地惠及全体人民。坚定不移推进高质量发展，为科技创新营造开放、公平、非歧视的有利环境，携手实现跨越式发展。坚定不移推进改革开放，进一步融入地区和全球经济，努力实现互利共赢。坚定不移推进生态文明建设，围绕实现碳达峰、碳中和，积极开展应对气候变化国际合作，共同推进经济社会发展，全面实现绿色转型。谢谢。Како втора поголемина економија во светот, остварувањето на овие предвидувања несомнено ќе влијае и на економската глобална слика. Меѓутоа, како влијае новонастанатата ситуација предизвикана од војната во Украина и санкциите кон Русија врз економијата во Кина? Дали може да очекуваме поголемо киноско присуство кај нас? И она што е најважно, од што зависи развојот на ваквиот однос во иднина? 那么，正如国际多家媒体报道，中国提出2022年 GDP 实现5.5%左右的增长目标。这一增长目标将提振陷入困境的世界经济。当然，对中国来说，这一目标的制定是科学的，那么符合中国实际的。特别是2021年，我们中国人均 GDP 已经达到12550亿美元，按世界银行、联合国在2021年确定的标准，高收入国家门槛是12695美元。如果中国迈过这一门槛，在全世界生活的高收入国家的人口就会翻一番，这必将是人类经济史上的重要里程碑。习近平主席在
2022年世界经济年会论坛上，那么强调，世界各国不是生活在190多条小船上，而是共同生活在一条命运与共的大船上。所以啊，乌克兰冲突升级以来，中国一直在劝和促谈。习近平主席同法国总统马克龙、德国总理舒尔茨以及欧盟领导人，同俄罗斯总统普京、美国总统拜登等国领导人啊，就乌克兰局势广泛深入交换意见。习主席发出的最重要信息是啊，中国始终是维护世界和平的力量。习主席啊，还就解决乌克兰危机提出解决的中国方案，主要包括2个方面。当务之急啊，是各方一起推动对话谈判，尽快停火止战，避免平民伤亡，尤其要防止发生人道主义危机。当然，长远之道是要摒弃冷战思维，不搞集团对抗，真正形成平衡、有效、可持续的地区安全架构。只有这样，欧洲才能实现长治久安。所以，时间将证明中方的这一主张是站在历史的正确一边。欧洲大陆是决定世界和平的关键地区，曾经饱受2次世界大战的摧残，冷战后人不太平，现在又重燃战火，所以我们是深感痛惜，当然更应促使我们深刻反思，处理国际地区热点问题，不是只有战争和制裁2种选择，对话谈判才是解决之道。世界经济复苏势头不应受到破坏，动辄挥舞制裁大棒，换不来和平与安全，只会对相关国家的经济和民生造成严重困难。当然，世界各国人民也没有责任为地缘冲突、为大国的博弈来埋单，要做自己命运的主人，不做任人摆布的棋子。各国有权独立自主地决定自身对外政策，不应被迫来选边站队，应珍视和平、各国的主权和领土完整，任何时候都应得到尊重，不应有选择，也不应搞双重标准。中白马多年的交往的经验证明只要2国相互尊重、平等相待，双方就能实现互利共赢。中国多年保持白马在欧洲以外最大贸易伙伴，充分说明了这一点。那么，面对当前全球发展进程正在遭受严重破坏，包括发达国家在内很多人陷入了生活困境。习近平主席在第76届联合国大会上首次提出全球发展倡议，那么旨在对接2030年联合国的可持续发展议程，促进全球共同发展，不让任何国家、不让任何人掉队。因而得到了联合国以及近100个国家的响应支持。所以中方期待我们中白马双方始终共具合作互信，共建友好桥梁，共同推动倡议落地，携手应对后疫情时代多重挑战。
那么共同来对接2030年可持续发展议程，坚持以人民为中心，畅想优先发展理念，深化中国中东欧国家合作框架下双多边的合作。相信啊，在不断夯实互尊、互信、互利的基础上，中北马的经贸关系将进一步再上新台阶。谢谢。Thank you. Во Пекинг заврши и параолимписките игри. Она што успеавме да го видиме на Олимпијадата во Пекинг беше неверојатен спортски спектакл и најмодерната технологија која што беше во служба на спортот. Успеавте во услови на пандемија, од COVID-19 да го направите она невозможното и ковидот никако да стигне до олимпиското село, односно до олимпијците. Дури првиот човек на Меѓународниот олимписки комитет ја изрази својата благодарност за организацијата и за спортското влијание и спортскиот дух кој што владел помеѓу олимпијците. Меѓутоа, несомнено, ваква една организација бара многу луѓе и исто така бара многу финансии. Дали имате податоци колку чинеше овој голем спектакл и она што уште поважно, која е пораката која што Кина сакаше да ја прати преку Олимписките игри во Пекинг? 北京冬奥会、冬残奥会先后完美落幕。从2008年同一个世界、同一个梦想，到2022年一起向未来，北京啊，作为世界唯一的双奥之城，不负期待，负责任的大国啊，初心永续。这是首次成功实践奥林匹克新格言的盛会。那么本届冬奥会啊，是奥林匹克格言加入更团结之后举办的首届的奥运会。中国发挥综合国力的优势，克服疫情影响，兑现了2个奥运同样精彩承诺。30多个国家政要、国际组织负责人，近70个国家、地区和国际组织，约170位官方代表，密集举行40场外事活动。91个国家和地区啊，近3000名运动员，46个国家和地区，近600名残疾人运动员，齐聚五环旗下，凝聚起了全世界人民啊建设美好世界的共同追求。这是实践啊更快、更高、更强、更团结奥林匹克新格言的奥运盛会。这是树立啊冬季奥林匹克运动新标杆的盛会。北京啊作为世界第一个双奥之城，那么夏奥场馆全部升级为双奥场馆，同时通过建设改造北京赛区所有比赛场馆，那么实现了夏季、冬季场地互换功能。水立方那么全部变成冰立方，首钢啊工业逸产化身了徐飞天，所有场馆100%实现了绿色供电，所有物资品类租赁比例啊达到了70%左右，所以实现了20年来冬奥会最低预算。因而，这是一届简约、安全、精彩的奥运盛会，也是首次实现碳中和的奥运会。这是开启啊全球冰雪运动新时代的盛会。北京冬奥会啊，成功实现了带动3亿人参与冰雪运动，激发了广大青少年儿童参与冰雪运动的热情。
那么，所有比赛场地、场馆等设施赛后将持续开放，为全民健身服务。我们也在努力做好、用好冬奥会遗产的先行者，带动冰雪运动走向新的高度。白马这次派出了3名运动员参加北京冬奥会，让我们感受到了白马人民对冰雪运动的热爱，所以我们愿意和白马在内的世界各国携起手来，共同拓展冬季体育市场，那么加强冰雪产业的交流与合作。这届冬奥会是无与伦比的，不管是运动员的杰出表现，还是赛会参与者所展现的奥林匹克精神，都远超我在历届奥运会所感受到的。这句话是国际奥委会主席巴赫在闭幕式上的赞叹。当然，这也正是冬奥会健儿们和无数观众的心声。北京冬奥会闭幕式上，奥林匹克会旗从北京郑重交予了米兰科尔蒂娜丹佩佐，所以奥林匹克精神正在接续传承，奥林匹克故事生生不息，历久弥新。让我们携手盛会，一起向未来。谢谢。Амбасадорот Џанг Дзуо во Македонија е веќе 3 години и точно знае во кој правец и како се развиваат односите помеѓу Кина и Македонија. Но постои ли простор за унапредување на истите? Возможно ли е да се рефлектираат добрите прогнози за Кина и врз Македонија? Неодамно остваривте средба и со премиерот на Република Македонија, господин Димитар Ковачевски. Македонската влада соопшти дека Кина и Македонија традиционално негуваат добри пријателски односи, меѓутоа напоменавте дека постојат различни области за соработка и за продлабочување на истата. Каде нашата влада и Кина гледаат нова можност за заедничко делување? 近期我同科瓦契夫斯基总理会见，就中白马两国双边关系、务实合作等进行友好交流。中国中东欧国家合作启动10周年，那么机制发展面临新的机遇，两国合作空间巨大，领域广阔。那么去年，中国中东欧国家领导人峰会成功举行，习近平主席和白马等国领导人达成了广泛重要共识。中国国务委员兼国防部长魏凤和成功访问白马，中白马两国的经贸合作逆势而上。那么，2021年双边贸易额达到了6亿美元，同比增长56.7%。那么，中国自白马进口增长了66%，对白马出口增长43%。自2012年以来，中国一直保持白马在欧洲以外最大贸易伙伴地位。中期承建的开欧高速公路等重大项目稳步推进。白马牵头举办第2届中国中东欧国家图书馆联盟馆长论坛，白马企业踊跃参加第2届
中国中东欧国家博览会。那么这些成绩啊，充分说明中白马两国务实合作啊前景广阔。习近平主席在2022年世界经济论坛视频会议上强调指出，和平发展、合作共赢啊是人间正道。那么中国同白马在内的中东欧以及中欧啊，在谋和平、求发展、促合作方面啊，有很多的共同语言。中国愿推动共建“一带一路”倡议啊，同白马发展战略对接，深化中国中东欧合作框架下各领域的务实合作。那么，中国也将继续秉持对外开放政策，也愿意继续扩大进口白马农食产品等优质商品，欢迎白马企业赴华投资，共同分享中国发展的红利。我们也鼓励中企啊到白马投资合作，希望白马为中企啊营造公平竞争、非歧视的营商环境。白马是欧洲大家庭的重要成员，相信啊，在两国的共同努力下，我们能够在双边合作、中欧合作、中国中东欧国家合作三大引擎的驱动下，取得更为丰富的成果。谢谢。Македонија нема да го заборави големиот гест на Кина, кога во екот на светската пандемија ни понудивте вакцини против COVID-19. Во последното истражување на јавното мислење, кое што го спроведе Меѓународниот републикански институт, дури 64% од граѓаните се согласуваат со тврдењето дека силните односи со Кина им служат на нивните интереси. Господин амбасадор, тоа се 11% повеќе од минатата година. Што мислите, на што се должи ова зголемување на довербата на македонскиот народ кон Кина? 中白马建交以来啊，两国关系可以说是平衡稳定发展，给两国人民啊带来了福祉。两国领导人高度重视两国关系，保持了经常性的沟通联系。那么，依托中国中东欧合作，形成以领导人会晤机制为引领，涵盖多领域、跨区域的合作架构。两国啊，都坚持真正多边主义，尊重彼此核心利益和各自选择的发展道路，双方政治互信啊不断深化，人文交流日益密切，经贸合作啊稳步推进，多边领域相互理解、支持。那么，面对当今世界的困难和挑战啊，中国始终秉持相互尊重、平等相待、互利共赢的精神，同白马携手应对，实现共同发展、共同繁荣。中方无偿援建的教育网一期项目，不仅有力促进了斯科普里的网络教学，还为疫情防控发挥了积极作用。那么，在白马抗疫最紧要的关头，我们中国啊，克服国内疫苗需求量大的困难，那么一次性捐助了白马10万剂的疫苗，2次提供商业采购，总的70万剂疫苗，那么为白马构筑防御屏障，可以说做出了积极的贡献。那么，中白马两国人民啊，素来怀有友好感情，双方人民的友谊啊，也是两国关系发展的坚实基础。我赴白马履职以来，同白马高层啊保持
经常性的连续，也常到地方和乡村走访，同各阶层智库这些人士广泛交流，也到学校、企业考察，特别是碰到疫情以后携手同白马人民共同抗疫，可以说结下了深厚的情谊。当然，我也深感秉持双方友好，促进互利合作，这也是人心所向，大势所趋。那么，国际形势复杂动荡，乌克兰局势也再次昭示人类命运休戚与共。中白马两国虽然制度不同，意识形态各异，但我们树立了大小国家平等协作这样的典范。所以我认为我们应该非常的珍惜，追求美好生活又是我们两国人民的共同的愿望。让我们持续深化战略对接，拓展务实合作，向着构建人类命运共同体不断迈进。谢谢。Кина секогаш била на нашата листа на земји пријатели. Оваа втора сезона на Нихао ќе ви ги раскаже многуте испреплетени кинеско-македонски приказни. Во деновите кои што доаѓаат низ објективот на нашата камера ќе видите зошто треба да и верувате на Кина. Останете со Нихао. Ви ги носиме тајните на најбројната земја, една од најстарите цивилизации и културата со најдлабоки корени.